Dobar dan i dobrodošli u kuhinju moje nane. Danas ću da vam pokažem jedan starinski bosanski slatkiš havlapita ili havluša koji se pravi od pekmeza od jabuka. U šerpu smo stavili 1 čašu vode, 1 čašu mlijeka, 2 kašike pekmeza od hurmi, pola čaše šećera i pola čaše ulja. Sada dodajemo 1 manju čašu pekmeza od jabuka. Naš pekmez je kiseo, iz tog razloga moja nana je dodala 2 kašike pekmeza od hurmi zato što je on sladak, prirodno sladak. Ovdje smo pripremili 1 veću čašu brašna u koju smo dodali pola kašičice praška za pecivo. Sada ovo ide na vatru i postepeno ćemo dodavati brašno i vidjet ćemo da li je 1 čaša brašna dovoljna ili nije. Kada je provrla ova masa, dodali smo brašno. Sada miješamo. Pored one 1 čaše brašna koju smo dodali, ja sam mojoj nani dodala još 2 pune kašike brašna i to je dovoljno. Sada moja nana mijesi tijesto na laganoj vatri. Mi smo naše tijesto miješali sve dok se nije lijepo sjedinilo u jednu lijepu masu bez grudvica. Tijesto smo stavili u pleh na kojem ćemo ga peći i ostavit ćemo ga da se ohladi, da ga možemo lijepo uraditi. Kada je se tijesto ohladilo, moramo ga prekuhavati i raditi sve dok ne postane sjedinjeno i glatko. Kada budete radili tijesto, dodajte samo 2 do 3 kapi ulja, ne treba više. Kada rastanjite pitu, onda idete sa filđanom ili manjom čašom i pravite krugove. Evo, pitu smo išarali, vidite? Tijesto ne smije biti ni predebelo ni pretanko. Ova naša smjesa je dovoljna da stane u tepsiju od 38 sa 28 cm. Vi možete staviti u malo manju, ali ne smijete stavljati u veću. Sada idemo u vrelu koju smo zagrijali na 200 stepeni da se polako ispeče. Evo, naša pita je gotova. Pekli smo je oko 40 minuta i temperaturu su smanjili na 180 i pustili da se polako suši. Sada ćemo pitu preliti provrlim mlijekom. Kada budete zalijevali pitu mlijekom, možete staviti samo 1 šolju, 1 veliku šolju mlijeka. Ako želite da vam pita bude mekša, vi možete dodati više. Sada je vraćamo u lijevu da popije mlijeko. Nakon 2 do 3 minute izvadimo pitu i na toplu pitu stavljamo kajmak. Evo, naša pita je gotova, jako lijepo izgleda i sad nam je se kuća uzmirsala. Sada ćemo probati havlapiću. Kako je ukusno. Pravo je fina. Nadam se da ste uživali u našem videu. Ostavite like i komentar, pretplatite se na naš kanal i imajte divan dan. Pozdrav!